Kanda perokat enggak. Wala misi na plago to. Ya le. Mancing meniak itu. Go. Dia batek itu ke topping. Sambal. Cari spot yang bagus. Iya, stop. Nah, sekarang muter lah. Tumpas lah le tuh. Wah, luntung ko tayo. Luntung. Kuntet. Kau jeluntung datu kinan, tapi huwang teh kinan kare. Ya. Ora kenceng ketel rasi. Ketel Ya kata kenceng. anu ora bebahan papaloy. Padoy mencari cinta kan. Bagi ya, pas. Mantap. Oh, Go. wah, tulak misio, wan papaloy. Yo, Enggak ya. Cara lino kayu ini. Cara cantik ini. Udah. Ambak lew. yo kebon. Okay. Batek tuh kau bro. Narara tuh kau. Hai. Okay. Jalan itu. Ini as jalan event kau. Kuna ampi. Hei. Dagiran dari narik nanti kau. Oh ya. Ini ang kahing. Nak kaya no rem. Jut-juti.
Zona hitam. Kile tap misi per kayu tuh man. Lebuk sabak nih. Oh, grup misi mancing. Mau jalan kan ah? Mau jalan dulu. Mau sedikit ya. Ay, napi. Konten daun tuh. Lomba ada berikas. Yampi, napi. Paloy, napi. Ya, di sana lu, saya ecun boy. Halo, epok boy. Saya epok boy. Esun buaya bulangan. Esun buaya bisa. Bunganya bagus, apakah ikannya juga bagus. Ini termukar pakakas ya tenang. Ada terlalu pakakas konen. Betul. Yang di awal PC. Yo. Konsep ini udah bisa jadi nanti. Lagi jumpa sungai tanah lain. Ya, sekarang apa HP mau kosong. Pengirangan ada kajian nih gitu. Balap sungai. Di sini lah. Samsung karena teruji jadi. Iya, Samsung. Mana lo bro? Bau lo. Woi, Angkati lo sabar, lah. sabar bro. Yo. Mau tahu bro. Itu lo. Woi bro. Oh. Payah bro. Woi, bau. Sip bro. Pop. Hajar lah, Ai, hajar. melengkung beral. Tadi joran melengkung lah. Woi. Kena peng. Nare bandar. Oh, paung. Sip. Itu. Kihung. Kanare kok kihong. Kihong. Woi. Iya, kihong. Kihong bro. Melengkung. Wih. Bau. Juara melengkung. Condong bajar. Oh, ikan daus. Ya. Bo. Kuye. Oh, lek, dek kerbau lek. Tuh lek. Behau lek. Tuh. Juran melengkung. Wait. Wah.
ngawat makasih. Dapat lagi bro. Yes. Enak kan? Ot, ot, Weh, ot, woi. boleh ke dahal kan? Lentur. Lentur, bos. Lentur. Gue tali dulu. Kapan bro? Baung bro. Main di kaput-kaput. Kaput-kaput ya bro. Itu baung tuh. Ada gitar bro. Kaput. Hmm. Baung semua. Coba. Aman. Sudah. Sudah. Tetap. Baung semua. Kan pan. Masakan ikan. Masakan ikan di tengah hutan. Wah. Hai. Makan besar. Kita lah. Maju mas. Upai bau ke bau. Wah. Hije keter. Kan. Kesung. Wah. Behau. Main mak. Sok besar aku nih nato. Oh. Oh, itu tukang bau. Di kerayan. Baung, ikan gabus. Behau, kihuk. Kalau bahasa Dayaknya kihung. Kesung. Kisung. Woi. Hampir 20 lebih. Sekitar 2000 kurang lebih. Bisa kurang kan? Nyampai pondok. Sudah malam. Sampai pondok Sudah bergelap. Bakar-bakar nih. Kawan-kawan nih kecapean. Jalannya jauh. Wah. Teler. Teler kapan? Jauh sambil mancing. Nah, pondoknya. Oh, mega juga pondoknya. Pakai terpal aja. Wah. Guys, Teler. Waduh. Teler kawan nih, dingin. Terus sana nyelam pancingnya nyangkut terus. Aduh. Pondok di tengah hutan.